Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu dari perwakilan Dayah Asjadi Darussadah Kampung Jangkrik, Kecamatan Pesangan, Kabupaten Biru, akan membawakan nazam Quran Irsyadul Ikhwan, Surat Al-Baqarah ayat pertama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ulun melindung dengan Tuhan daripada syaitan yang termurka. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Tuhan Rahman dan Rahim. Quran Karim lun pun baca. Alif Lam Alif Lam Mim Awaifun surah Tuhan Maha yang tepuh makna. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Quran hanpu terjala petunyo kejam wantang hindumna. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Urang muttaqin iman jitega kehabayangkan jitem percaya. Urang muttaqin iman jitega kehabayangkan jitem percaya. Lo sembahyang jitem puput jitem bojakeun ni baharta. Lo sembahyang jitem puput jitem bojakeun ni baharta. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. Muttaqin yang beriman dun firman yang ken bagada. Muttaqin yang beriman dun firman yang ken bagada. Beriman dun
أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Yang keulun petunjuk Tuhan, kemenangan saja kada serta. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. Ulun kafirun tatu bandung ajaran hana meguna tanpa Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang baru saja tampil adalah peserta pemegang nomor undian 287 atas nama Mashkur, Haikal Huda dan Muhammad Rizki. Mereka adalah utusan YPI Darussaada Aceh, Asjadi Cenggirik, Kecamatan Pesangan, Kabupaten Biren.